Anyang laki din! Anyang laki din! Orlando, sigamot gayam, anya tigatangam. Ha? Ay, kwa. Sana ka gumatang nana. Umutang ako ma. Aniya, bigbigat pa ilaang umutang ka manan. Di ka di mananagan nana. Bayadak tumula nga pa man nga dakwartak. Ala, pangasiyo ko ma. Tapautangan na. Di tuyak ka gumatgatang kay. Sige, anya ti utang maya. Umutang ako may ti talo at tubay to nana. Aniya, tubay to. Ay unay kan lando. Bigbigat pa ilaang. Ngam tubay tukit din ti umay mo utangan. Nana may. Kasladya mo bayadan yo. Alan na. Yagyan tatubay tong utangan ko. Ay na, Lando, imbes amakan ti utangam. Taadamot isang put mo kininanang mo. Ngam saan mo tara? Ay una yun aya. Awanin ta dupe asaw nana oh. Yagyo ki idayin tanay. Kasla na magaan mo tinday to karabukob ko. Dua lang aldawa sa anak-anak karaman ti arak na magamot tay. Anya? Ni, sika maganti masabat ko parilan daw. Bigbigat pa lang, nakainom ka manan. Ha? Wine, siya nga raw. Apay anya ti problema maya. Nusyak ti masaba mau. Kanina niya kumano nakainumak. Nya ti bibiyang mau. Ay, ay awam maut. Pagbagaklaan, sika maut. Nasayano kasta. Wala kanuod na pari ko mau. Tanong kwa, rugyantan nga dinanog no siyaw. Oh. Ni, apa nga? Amaw, pari pandaw. Siyak, ti kauyungan dito lugar tayaw. Siyak lang, ti pagbubungan da kita adwa tataw. Ha? Ngamain. Ha, makita may. Dakal, ti pamagay. Anya? Ken amaw, nuad da tao madanugay. Makaturog iti makabulan, oh. Ay, una yan, pare. Ay, puno ti bagbagak. Iso ano di mo kaya maturog ti makabulan. Di ka agkam-kamalay, ngagsao, kontra kanyak. Mawatam, ha? Anya? Kasta ti imbaga ni Lando kan kalakay? Wine, dakla pang panunutan na nakakaasinubilang lang. Isuki din ti dinanog ko. Kaya muna siguro, kabutan ko. Gapot adakkel ti pamagina. Ay, sakit din ti butbut ngin na. Ala, bay amon. Talaga akas jay ti ugali na dayjay. Lastog na amin alastog. Kunamlan kabailan namin at tao dito lugar tayo. Sana bale, addan tula ta matumpungan na dayjay akatapat na. Saan nga amin nga aldaw kat kukwa na, tandaanam day talakay. Sa bagay, huwag matkid eh. Sabay lang ko matakas ta. Barang isunton ti pagnakman na. Napalalo unay ti kinalastog na kahit. Ala, uston. Umay kakit din, intay uji kusina. Mangantayon. Wan nana, kasta ka no ti imbaga na kinilakay ko, di na minsan nagsabat ta iji kalsada. Anya? Nalabos mo ti kasjay nga ugali ti anak yun, nana. Bagbagaan nyo kumamot. Ang mga numakatumpong to ti tao ana uyuyong pay ngam iso. Narigatan. Ala, bay am Gina, kasaritak taw ti anak ko. Wan nana, iti kasta, saan nga amin a tao kat kasjay ti aramiden na. Inton kwan, isula nga raw ti dinanog da. Ay na, pangaasim ka di anak ko. Saan ko maakas ta ti aramidem? Ngamen, ang mga nututupanda ka, narigaten. Ay na, sa anak ang mabutang nanang. Kita niya mamuda ito bagay. Nagdadakal, oh. Siyak, ti kadakkalan iti pamagay dito lugar tayaw, oh. Anya? Iso masiguradaw ng amin na tao. Mabutang na kanyak. Anya? Amo yun nanang. Mapanak iti paskay. No damadanong ko agrupo iti lalakay nga ginaw. Arasas ko pa ilang nga. Kagpapanaw lang. Ngamay, mabutang na kanyak. Ay unay kanlan daw.
Napalaluan ka manen, anak ko. Ay napudnaw ti bagbaga nanang. Kamay sa, amaw na kiti tattao. Ano adda danogay? Ay, makaturog ay iti makabulan. Wino nasurok pa'y. Iso asyak ti aray dito yung lugar tayaw. Oh, tandaanan nyo dayta, nanang. Naglastog mo't tanday jay alando. Nugas ta ti imbaga na kinilakay mo, Gina. Aywan na. Uray sakot maasarakot. Nalabos a kinalastog. Ala, bayan tayo lata. Amin a kinalastog at pagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayjay a kinalastog? Ay na, sapay la kumata makatumpong to dayjay timang bitog kan kwa na. Tapno man agnakam amaming pinsan. Adan to, Gina. Adan to. Don't worry. Nasaya at nakita ka mutla ang landaw. Ha? Nanamar ka? Ay na, pangaasim ka day tabayadam siya inutang mo at alo at ubay to. Nabayag day jayon, 2 a bulan. Ni nanamay. Pangaasim, awan ti adu asao. Bayadam kumamot tada inayon ko nga igatang ko itilakaw. Anya kay mo tinayan, anak. Di kay makaururay, oh. Kasla kay mo di nga bayadam, may. Bayadak to kaday. Uray times 2 at ibayag ko. Aniya, tasikapay ti adaganas na makaugat. Halaos taon, di kay sawasaw, oh. Ang mga nod na makangag. Di yo ibaga, di nakabutay, nana. Amin natatao dito yung lugar tayaw. Agbutang na kanyak. Iso nga imposible, di kay agkayagyag no sakti makaungay. Naglastog mo na jalan doon, nukas ta timbaga na king ka. Uwan nga raud. Ay, di mo pala sinipat ti awanan bain, marwam. Adan to aldaw na dayjay. Saan pa'y nga ita? Nagbastos a lalaki? Ay, Kunamlano ka ba ulan na amin at tao? dayta ka no ti sang kaibaga na iti kaadwan. Nga isula ka no ti kabuteng ti tattao ditaw, gapo iti kinadakkel ti pamagina. Inton kwan? Isula nga raw ti binugbog na. Awan na talaga babay na dayjay nga anak ni Bitang. Payman, siyak man ti mang plano iti pagnakpan na. Aniya? Ne, apay, di ka kadipay mapan ijay laod italakay. Ha? Kato ita ti bispiras ti kasardaan ton kanlani. Ay, wala niya. Mapan kamot agparang nakababain. Sapay aggayam kayo kini Anton. Jak sa mapanan bakit? Oh, taapay. Katawan mo't pakakumikumam ita. Wen, hanggang pampanunutek lang amin. Sigurado nga da nilan daw. Sigurado nga isumanan ti are-are. Saan nga iso ti makagapo tapno saan ka amapan? Sa bagay. Mala, mapanak nga raw. Ay na, nasaya tayo may kapandawng. Aywan tata, imbag nga raw tayo palagip ni bakit ka. Nalipatak nga itatibis piras ti kasarda pare anto. Wayne! Ay, pandawng, makitam ti makitkitak. Ha? Makitam nilandaw nakaturog ije sirok ti kayaw. Kasta unay ti barte na. Kasta ka di tata? Wayne, ngamen, ideal daw pa ilagay rugi na minom. Agpapaanawa ito ije salunan. Tunggal ada tukar, isaw ti ada ije tenga. Anya? Ada na panunot ko nga aramiden ta. Anya day tata? Hey, ikatenta ti pagan anay nilandaw. Ikatenta ti kawis na. Ha? Sana balay, sana makapuot na jay. Ngamen, nalaos ti bartek na. Ikatenta aben, awan iba kita. Heh, kita man magkorni pa ilang ti kinalastog na tataw. Wala niya tata. Uray siya akong ti mangikat iti kawas na. Sakpay nga agawid ta, tata. Sige. Ngem, alam ti kawas na. Di mo ibat-bati iti abay na. Iti kasta, agawid nga 1 pulos kawas na. Apay nga, awang magkawas ka. Asino tinangarami kanya kiti kastoy nga.
Asino ka tati naglapos kin kwa na? Tawanan ba na nangaramid kin kwa itikasta, paray? Dinapusan da kamatay. Ay, nakababay mo tanyo. Awan na pulos ti kawas ka. Ay, pangasiyaw, tagkidam kayaw. Tanay, tumakdera. Ay, aputa ka na daw. Una, nakababain ka na giti tao, paray. Ibagada nga awan kawas dinalastog ka tao. Ha? Apayan lang daw. Pulos mo't nga awan kawas mo na nakaw. Ay, inikadamot ti pagananay ko iya kasaran. Nanang. Ay, mamwak lang no asino tinangaramig kanya ti kasta. Ay, talaga nga irisag ti rupa na. Anya, Ay, mababayin ako ni ti kasta unay nanang. Ay, sapay nagado ataw iya kasaran. Ado ti babalasa nga nakakita kanya. anya. Ay, kasta unay, abartag ko nga may. Ngam no nausawan ak anamin pinsan. Gapu iti kastoy nga inaramid da. Ay, agsagana da kanyak no asino da. Anya. Kita ekmano niya ti maaramidan day jalan daw, no di pa ila nagpatingga ti lastog na. Uwan nga ron tata, bareng ano iso ti pagnakman na, bareng may kat nan ti kinalastog na. Huwag nga ran, ure siya kay di magustuhan ti kinalastog na. No ti panagkunana kakabalan na amin na tao, ay, wrong. Kita antay atata, no adda pa'y rupa na nga agsublin ton bigat iti kasaran. Ay na, saanan nga agsubli day jay, amok ang mabainain. Ay, sapay la kumarod, takas tatata. Anya, kasta ti inaramid yu kinilando, lakay? Wen, linapusan may. Awan imbati mi akawas na. Iso ang nagawid, alam mo lamaw. Katkatawan, nagiti tattawa, makakitkita kan kwa na. Anya? Wen, adaw, ti gumurgura iti ugali day jalan daw. Iso, pagkakatawan da, iti awan kawus na. Kastaw na iti pungtot na, ah. Sa bagay matkit di Barang iti dayta nga inaramid yu, kat masursuro na ti agbain iti pada na atao. Makapaalak ni Lando. Apag iso amapanak agpakan iti aso. Napalabas ko nga awan kawus na. Ay, kasta. Talyaw no ada makakita kan kuana. Kasta, aya. Wen, dinamag ko no asino tinanglabos kan kuana. Nga magsasauak pay laang. Pinanawan na kaun. Kustula day jay, nga inaramid na kan kwa na. Katuan, tapno agnakama. Anya ti amo tayo. No isukit din ti pagpatinggaan ti kinalastog na. Nay, Lando anak kaw. Apayan, madlaw ko kat kasla di ka matrumrumwarang. Nanang? Kasla saan ka pa yun amapan makiin-inom kadagiti gagayimaw. Ay, yak kayatin nanang. Yak kayatin, ti mapan makiinom iti uri asino, dita. Anya, Ay, ang mga numauli man hindi kas iti inaramid da kanya kaya kasaran. Nga inik ka, dadagiti pagan anay ikaw. Nagiti awanan bay na nangaramid anya. Iti ka ano man nanang. Ya ako naginuma talaga. Kayat mo asawan. Dayjay lagayam ti makapasardang iti kinalastog mo anak kaw. Ha? Ay, nakababay man nanang. Kaslastan Anya. Ay, pagyamanak nga rod dagiti nangaramid kan ka iti kasta anak kaw. Ngamain, gapu iti dayta. Napanunot mo ti agbalbalay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Anyat ko nam, mapantayo agpasyar ije bagyo no Sabado? One friend, mapantayo man mo't iliw-liwat ibagbagi tayo. Awam mo't dakas na no sad paminsan. Sa bagay mo't kit niya.
Ay katuan mapantayaw. Sana bale. Siyak ti makaamu iti amin. Siguro. At the mid-year bonus yun niya. Isong agaw awis ka ije bagyaw. Wan, adamot basit. Umanayla apagpasyar tayo. Ay katuan umayak, friend. Adda mangay ayab ka na tayo. Joyce, Wan ngagpaiso. Babae man. Anya nga tatibagana aya. mabiit lang. Isunsamot dahi ta jay babae nga agdamdamag iti how much is your outfit. Anya? Agpaypayapay, friend. Mapantayo ka no iti ayan na. Amangan kit di may. No da tayo ti damagan na. No, how much is our outfit? Ay kat, nasaya at amare. Tapno uray maminsan, kat makita mo dagiti tattao ti ruprupa tayo nga ipus ti sabali a tao. Ay, sa bagay matkit di O ala, mapantayo nga rudan. Ay no, mababainak itay ije babae nga agdamdamag. Numano ti balor na daytoy kawus ko. Ay na, friend. Awan ti rumbang a pagbainam. Awan mo ti dakas nga inaramid mo. Sa bagay. Ala, padaanan takit di nga ipus na dayjay Isu ti content na iti vlogs na kat. Kasta? One friend, pudno ti ibagbagak. Padaanan ta. Ay na, friend! Ay na! Sana all at talaga! Oh, apay manan akasta ti bagbagam. Sana ulmanan nga. Sana all kunak gaputan na buyak di impos da iti Facebook itay bigat. Di video yo iti bagyo. Ha? Ay na, manulaang nga oras na palabas manipod impos da. Ngam, kita man, ada tinasurok 100,000 views na. Siyempre, napintas kami ngamin kan ni Bogan agayam ko. Iso nga ado-ada, gusto views na. Anyan? Namukla ko maamasabat yung dahi a vlogger. Imaya ko mamat. Sigurado asikatak mat itay. Anya? Makabanok ka talaga ti agtrabaho, pari upong. Si kakit di mo't kumare. Amin mo't atrabaho kit makabanaw. Oray to pa'y panangan. Wenno panagsiyar. Kit agling at ti tao. Iso nga awan tinalaka at trabaho itan, maray. Sa bagay matkit di Anya nga day taboy-buyaam di ta silpon mau, pare. Kwa. Buy-buyag man na ito'y video da Joyce Kanbogan, hindi kalman. Bijaw? Wen maray. Kita mo. Impos ida di vlogger nga agdamdamag no how much is your outfit. Anya? Nagmayat nga rod. Awan pa ti manungal daw manipod na ipos. Ngamnay. Imabuti na 200,000 views. Anya? Ay na. Imbag pa'y da Joyce Kanbogan. Sikat dan. Gapoy ti daya how much is your outfit. Papansin daw unay. Kunamlan iso ti kapintasan. Masalaw kung tulada jay how much is your outfit. Kasaritak. Kasyak man mo ti alaan na iti video. Apay, kasta tila nga managawit. Bakay? Nakarupang kamanay. Siguro, adda man ang nakaapam iti pagtrabaho man niya. Sumardeng ka man si Kalakay. Tunggal agawidak akastoy ti nga. Kanayon akasta ti ibagam. Isulang mga mintam mo ka makagapaw. Bakay? Apay nga minaya? Marurudak. Kunamlan asino a kapintasan da Joyce Kanbogan. Ha? Taapay? Siguro, nakita niya nag-viral a video da ijay bagyo niya. Nakita ka? Ngamjak mo't apalan ida? Dayjay tulakit din ti apapala. No saan ka nga umapal? Saan mo kumakas sa reaction mo Milang. Ay saus, amo kung nagita nga style mo Anya? Ay namaray. Nakita mo ka di viral a video da Joyce Kanbogan. Ay no?
Gapo iti dayjay. Namimpinsan mo na simikat da. May isa ka met, pare. Apay, makaay-ayo. Ay, ajay video da. Anya? Anya laang nga di pormada. Langada pa'y laang agbibisindan. Anya? Ay, orayem pare. No siyak to mati ag-viral. Sigurado, abutan to ti milyon ti views ko. Puutom day ta. Adayo mat ang addalangak. Kumpara kadabugan. Anya? Nay, apa yan? Aldawang di ka pala agrubwat. Apay, di ka kadima pa nagtrabaho. Saan? Sa dinungar ti papanamay. Nakapalis ka may. Adda na patag apapanak. Inakman mat iji town. Inak sa pulan di babae a vlogger. Di, how much is your outfit? Anya? Iso nga insuot ko dito yung kanginaan a sapatos kan kawas ko. Tapno, walking 10,000K. Oh, saan akas kada Joyce kan bugan? Manulaang ngay matibalo di outfit da? Talo gasot? Anya? Ay, oh. Mapukpukaw sa amot tan tilimbong ti panuno mo. Milang, oh. Kaya't ko lang nga iparupa kadakwada a nabalbalor dagiti kawas ko ngam isuda. Anya? Anya? Mabisbuisit ni Milang kadata? Wan ka no. Iti anyaga po. Awan mo tidakas ngay narami takan kwa na Gapo ka no iti nag-viral a video ta. Anya? Para day jay laang. Nagsakit tinakam na. Wan. Ay na, makaalagak nga rod. Saan ka no ang nagtrabaho idi kalman? Napan ka no ijay town. Sinapol na jay vlogger anang ipos kadata. Anya? Ay, una yan ni Milang aya. Kat, nasakit tinakam na taadon a tao tinakabuya iti video ta. Kaya't namot siguro sumikat Ay, ni Milang talaga. Awan talagang timakunak iti dayja a tao. Amin matlangan. Apalan na. Ay, makabanog. Oh, anya. Naala na kan iti video di vlogger anapan mo sinapaul. Saan nga rod? Mano nga oras anang tugtugawak ijay town? Ijay matlang ng videoan na kada Joyce. Ngamawan mo't. Ay, unay kan aya. Bas sila day taabanag, oh. No apay pa lang amin ang masapol nga aramidam. No kaya't mo asumikat, di video am tabagbagay mo, oh. Tas ka mismo ti mangipaus. Ay na, Chris, aya, sikat ti awan panunot na. No siyak ti mangipost, manulaang nga ti mangbuya. Basit lang ti followers ko, anya. No di vlogger ti mangipost, ado ti mangbuya. Ta syempre, ado ti followers na. Anya? Sigurado, no siyak ti ipost na dayjay. Ay, umabot iti milyon ti mangbuya. Rabi ain. Apay di ka kadipay maturaw. Ay, saan? Ilabak tayo ti kawas ko nga inusar ko itay, tapno mamagaan. Usarak matlaang inton bigat. Anya? Mapanak manan iji taon Sa pulak da a vlogger. Kay, saan ka man ang mapanagtramahaw? Kat, mapanak tulat ta Sana ka sumardang amang sapul iti da how much is your outfit? Ay, talaga anapukaw ti limbong ti panuno mo, oh. Anya lang nga iti ibaga na di busmuking ka. Ay na, rasunak la da lakay. Naglawa da iti bakrang ko apangalaak iti rason. Anya? Ay, anya laki ideng. Saan pa yan ang mag-aanday takawis mo? Ngam, isuot mo latta. Apag iso no dumano nak iji town na magaanton. Ken apag iso ang makitak da a vlogger. Anya? Ay, jakon amuno niya ti aramidak king ka. Milang, oh. Anya ti ammom no itangal daw kat masalaw ko mat dahi how much is your outfit? Oh, dinagsayatan. Makamu ka man langan iti biyag mo. Wun, makaamuak. Ngam no siyak ti sumikat. Ibagak to asaan asika ti asawa. Nay, si ka magdaya maray. Papanamay. Kasla nakaporporma ka.
Ada ka di timapan mo atindaran nga okasyon. Inak man iji town. Bareng ita nga aldaw, masalaw ko ji vlogger anapan ko matla ang binirok idi kalman. Ha? Ni ko angay, how much is your outfit? Tasyak man mo ti agpasikat. Anya? Kayat mo asawin saan ka nagtrabaho idi kalman? Ken itangal daw? Tapno laang mapan mo sa pulin da a vlogger? Sana balay. Sigurado ang makitak da dya ita. Tapno inton bigat, agtrabaho ako. Saan nga agpampanunod da a babae? Wen nga rod, tila adda nga apalan na. Ultimo matan video. Saan mi mat aninamnama kan ni Bogan ang masalaw mi day a vlogger? Una yan aya. Agasem man. Saan pa yan nagtrabaho iti manungal daw? Tapno laang mapan nabirukin di vlogger. Inton kon na ikatlang rod iti trabaho na. Pagtrabahuan ayan ni Milang ita. Kiti jay mutlaang town. Dishwasher iti maysa pa kanan. Ngam ni, saan ka nung arod asimsimrek? Insakripisyonan at talaga ti manungal daw adi na pa nagtrabaho. Tapno lang mabirok na jay how much is your outfit? Nakita mo di vlogger asap sa pulang. Hoy, Milang, kasasao ka, oh. Sumungbak ka mo, Saan nga road? Saan? Saan? Awatam? Anya? Ay, unay mo dato, Agdamdamag aklain. Makapungtok ka mo, No nakita, di saan kumaakas ti tilangak. No nakita, di naragsakak kumaan nagawid. Hay, anya nga minayat ti kayat mo ang mapasamak. Tapay nga aramidam ti kasta. Tapno nga rod sumikatak. Tapno saan lang adabugan kan Joyce ti buybuyan dagiti tattao. Iunay mo day tapa nagpampanuno man. Para lang iti day jay, apalam. Ay, sos Milang. Adaw ti mabalin ang wagas, tapno sumikat ka, oh. Sana kastama pan mo sa pulin di vlogger, anang ipos kadakwada. Anya? Agaramig kay tinasaya at, tapno sumikat ka. Saan ka aday ta? Ay, unay mo dato, Oh, anya. Ada ka di pa'y panggap mo ang mapanagtrabaho. Mapanak mo't ita, danag mon aya. Kunak anong mapamuman sa pulan ng daya vlogger. Agtrabaho ak ita, aging gayton biyernes. Sabado kan Domingo, saan ang kasomrag. Mapan kun tumanan sa pulon iji town, dahi how much is your outfit? Anya? Iso nga rod nga inlabak di kawaskaw, kan imbabad kumutan iti fabric conditioner, iti kasta ada arwatak no bilang laang. Saan to laang walking 10,000K? No diket, walking 11K. Gaputan na ibabad iti fabric conditioner dagiti kawaskaw. Ay na, pangaasim Milang. Pumanaw kan. Ang mga numaplang tilapayag ko, kanya pati marami kuking ka, oh. Na yun ti kastaw. Ay, Nay, nagsapa ka mutin na nagaway. Apay, saan ka na pa nagtrabaho? Napanak nga road. Ngam dinak matan kayat nga awatan di buskaw. Anya? Duwala ang aldaw nga awana. Ngam nangalamatan iti sabali para ugas iti pinggan iti restaurant. Ay, masurunak iti day di abuskaw. Kabasol mo, oh. Nagkunang aming king kaasang kasumrag. Imbag kumamot, ano importante ti makagapaw? No, apay asaan ka anapan? Angam sa amay to. Ha? Ay, anya laki din Milang. Gapo lang ta si Mika dabugan, kaya mumay. Gapo iti apal maw, saan ka nagtrabaho? Tapno sa pulong mo di vlogger. Ay, anya nga ita. Naikat ka lang arudan iti trabaho. Ay, sinayang mo lang dyan nagsingpa nga mo, Milang. Ay, di mo apalan ti pasit abanag, apakadadaulan ti trabaho. Anya laki day. Ala papagayam, ditan ti naggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Hercules. Isagsagot ka na kayaw ti Danmart's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! Oh, si ka maggayang bakla, nagkapam. Ay na, nagkapuang ili Ada in-deliver ko nga item. Siyempre, pagpapintas. Kasta ka di? O, sige ngay. Anya ti orahan dito sa ti mansion mo, Ay na. Padaanak man di order ko iti Lazada. Kasta? Ay na, sana all. May darating na order. Anya nga in-order mo, Ay kat anya pa'y kumare. Pagpapintas make-up kan foundation tin-order ko. Kasta? Ay kat when, tapnad ada pumintas ka. Siyempre o ana, dumagas ka pa'y, agkapita pa'y, kabayatan ti panagis-istoryata. Amok nga awan matlaang taramidam ijabalayo. Okay, sure. Ala, agkapeta man nga ro, agpakape ka man. Sigurado, no sumangpad yung orahin nga order mo, sigurado nga apalan na kamanan ni Badet. Naku nampay, kumare. Amo matan ni Badet. Amin makita na kanyak kat apalan na. Ha? Pudno ti bagbaga, kumare. Saan namat kiti nga ibagbaga? Ngam amok. Ngamin, tunggal lumabas ang ije balayda. Up and down ti panagkita na kanyak. Iso nga amok nga umapapal iti amin ang makikita na. Nangro na iti kawas ko. Ay na, saan nga min ang makagatgatang ni Badet iti orayan niya nga usar na? Uray kitaan bagiti kawus na. Butaw. Katwan, kasjay ti mako na apor. May na, makapaalak pa'y ajay chinelas na. Butaw matla ang akas iti kawas na. Ay, piman mata saan ang makagatang. Ay na, kasano ang makagatang kat poor nga ron. Si Kamat. Ala, iruan mo ti tinapay nga ikapeta. Mabisina kon. Okay. Ay na, nagpintasak matan iti da iti a foundation nga inya-apply ko iti ropa. Ay na, kas namatan lang at ipang Miss Universe da ito lang at. Oy. Kita'y kapayla dito sa ngwanan ti Sarming, miling. Wan lakay, kita man ti lang at nagpinta sa kanya. Wan ko na matan Noan na leditan tur order mi ti online. Di mo pala igatang iti sidaan. O di na irano tayo amin. Anya ka matan lakay. Maminsanak lang aruden ng agpapintas, di mo pa'y ibagaan na pintasa. Ay nabakbakitan kan. Yung ka man naglutaw. Awan pa'y naluto ang makan. Kaya takot agpapapintas ter aramidan. Imbag kumaano adapag nam. Awan ba? Anya? Ay, sumuro manantiki naman nagbibisin mo ako na kon. Amaw si ka bakla. Kasano ko mga mo, kat diyo pa imbagbagano, anyat ibagayo. Apag isaw, alumabasak ijay balay damiling idi kalman. Agasam, tanibadet mat ti topi kuyaw. Kadwan met. Iso ti pagsasaritaan mi di limabas kayo. Jak ilibak. Ang ampudno mat imbagbagami saan ka di? Anya, ay saus, naguyaw kayo matan. Apaya kasta kayaw. Ay na, saan ang naragsak ti biyag no awan ti tao nga uyawan? Maawatan nyo? Gets nyo? Anya. Aniya, kasta tinangag mo ang nagsaritaan damiling kan bakla. Wan maray, ay na, nakauyaw da. Nang runa day di amiling, kunamitla no adday tangtangsit na. Angam sa bagay, kasi itinangag ko ang nagsaritaan da. Naimbag ka no ni Mileng, gaputa maka-order iti pagpapintas na iti Lazada. Ngam ni badit ka now, pasig ka no abot tao dagiti kawas kan chinilas na. Aniya? Wan maray, ay, sa anak nga agar aramid iti istorya. Podno anangag kuday ta. O, naimatan dagijay nga agayam. Ay na, no syakla amay sa. Naimbag pa'y ni Badet. Uray saan ang makagatgatang iti pagpapintas na. At least, nadalos akitaan dagiti anak na. Ha? Ngam dayjay amiling, amo na ti agpapintas. Makagatang iti kaus na. Ngam no kita amot dagiti anak na ay na. Diyos miyaw garapaw.
Saan kumot ida nga uyawan? Ngam nagdudungrit da. Jay kawus da. Butaw, kan makitkita ti abaga da. Kaputa lawlaw dagiti kawus da. Ay na, pudno dayta imbaga, maray. Kunak no siyak lang ti makadkadlaw iti dayta. Uray si kamat gayam. Anya, kasta tinangag mo, nana? Wan, badayt balasang ka. Pudnaw ti bagbaga. Unay matan ni Miling, an-anwag nga taaya, taapay nga ikumkumparanak iti bagina. Wan nga rod ang mala, bayamaw ni, tinapatag, amom iti bagim, anaasikaso ka kadagiti anak mo. Saan akaskan kwa na, abagi na laeng, ti pampanunutan na. Sa bagay mat kit di alangan kit di mat, nga agpapapintasak, idinto tadyak maasikaso dagiti ubing ko, di oray awan. Dayta ti kasayaatan ana panunot mo. Ngamen awan serbi ti pintas tinanang no ti anak kat mabaybayan. Ay na, kumari ka na pintas, dakustan. Anyat kayat masawang. Di na minsan nga sarsarita ta iji unag ti balayo. Di ta napupuotan alimabas ni bakit Ofelia at chismusa. Nangeg na tinagsaritaan ta kaya. Anya? What? Sa bagay, pudno man dagiti nagsaritaan ta. Pinakes no sana pudno. Ay na, adula amin nga amuday di abakat met. Inton kwan durabak lang arod. Matutupam nga rod ya bakit mare? Jakmet ket bastos no bilang laeng. Ay na, awan ti bastos-bastos no siya. No saan ko machismosa? Saan ko atutupan? Ngam napaklan mat achismosa. Anya? Iso nga awan kabutan ko. Bakit man wan no lakay? Tutupak? Ha? Nakakasira sila ng beauty. Marana aktuladay jay abakat kita na. Hoy, Miling. Anya di madamdamag ko nga uyawom ka nun, di ba det? Apay, anya ko matiparikot mumot na maysa. Nubilang laang tapudno day tanadamag mo. Naa. Pudno matibagpagak. Kita ama. Paliiwam ni Badet no lumabas dito'y balay. Butaw dagiti kawas na. Kastamot kan ti chinelas na. Naa. Iso ama sigurado nga agraman underwear na. Butaw. Oy, saan ka man nakasta? Agyaman ka no makagatang ka iti kabus mo. Chinelas, underwear. Sana nasken nga aguyaw ka. Saan ko matnguy-uyawan na niya? Ibagbagak lang ang tipod no. Oh, kita anak. Nagpinta sa kanya. Wan ko na matanan. Napintas nga ibagbagam abakbakitan. Amangan no si kalang ti makakitkita iti day tapintas mo nga ibagbagam. Oh, si kamat gahim ti masabat ko, bakla akapipintasan iti kabaliktaran. Anya? Oh, apay asaan kayong agkadwa kini Miling a best friend mo? Akapadpadam iti ugali. Ha? Ay kwa. Ama. Di ka man agin didi nga awan amuna. Ay na, di manon kanyak ti imbagbagayo kini Miling maipapan kanyak. Ha? Nasing putak iti panagkunak. Ngamno ada tao nga bibiyangan nak, nga uray jakmot pa kibibyangan. Dayta ti pagpungtutak. Apay sika, anya ti itang tangsit mo ha? Dayta kinabaklam. Wano, dayta kinaado ti nagbitin di talapayag mo. Wano, dayta kinapuskol ti foundation dayta rupam. Akasla kapuskol na mutlaang. Ay na, pasensya ka kuman Di mimi gagara. Anya asaan? Hoy, sa anak amaag anya. Pudno sa anak ang makagatgatang iti baro akawas ko, kan pagpapintas ko, ngam sa anak amaag. Ay kwa. Di kayo matan-ano na. Ngam no apay ama nakibiyang kayo iti biyag, iti akin biyag. Day tabukod yu abiyag ti pakibyangan nyo. No ti panagkunam kan tapintas ka, si kaabakla, nagbidot ka. Dito'y rabaw ti daga, si kasiguron ti kalaadan abakla niya. Iti lang akan ugali, naawatam. Ha? Ay naamong kumari, nagsabat kami kani Badit Idikalman. Kasta unay ti pungtot na sika. Ha? Tapay ka no?
Kat di manon kan kwa na dyan nagsaritaan ta nangag ni Nana Ofelia. Kasta? Ha? Dayjay lang ti pagpupungtutan na? O, tawanan ba in Ay. babae? Mare, ala panagkunak. Saan mo akabailan ni Badet? Ngamin, high blood sick ka. Anya panagkunam kanyak takrot? Ay na, anya kumangay ti kabutan ko kankwana no bilang lang. Mabalin no tilanga na akasla al-alya. Ngamin, di na amo nga urnusan ti bagbagina. Anya? Huston? Inton kuan, adamanan makangeg, narigaten. Ay, awan bibiyang ko nga uray adda makangag. Ngamin, iso ti pudno, kasla al-alya ni Badet. Anya? Ala, agim tuturod ka. Inton kuan, si kakit lang arod, titong paen da Badet. Apay ko maatong paan nak ngay. Padasan na, no siyak ti mangtong pakankwana. Masiguradok, uray laag sakit iti makabulan. Saan asyak ti karkaritan dayja a babae? Apay ngamin asikapay lang tinatangsit kat si kalang arod ang tinakabasol. Anya ko matibasol ko kankwana. Kat pudno mo ti bagbagak. Di na amo nga urnosen ti bagbagina. Pasig abot taw amin nga usar na. Ha? Saan akas kanya-kanya? Anya? Saan akas kanya? Nagpinta sa kanya, lakay. Ay sumardeng ka man si ka. Ulit-ulitem day tangay bagbagam. Imbagak lang arod nga agbibisin ka. Anya? Ha? Ti awanan bain? Iso akas taunay apungtot ko kan ka. Ngamin, manakibiyang kaunay. Ha? Itangad daak di sangwanam. Alaman? Tungpaan nakman akas iti kanayon nga ibagbagam kadagiti tattao? Ha? Amin ang makitkitam kanyak. Dillawam. Ngamday ta mismo abagim. Di mo madilaw. Ha! Tapno am mumiling. Uray kanayon nak ang makita abot taw ti kawas ko. At least, tanadalos akitaan nagiti anak ko. Si Kangay? Puwe! Anya? Wan, amom nga agpapintas. Amom nga agkawas iti agkakapintas. Ngam kitaan man dagiti kawas ti anak mo. Uray la aglaylay-lay dagiti kawas da iti abagada. Kitaon dagiti langada. Dungrit da amin a dungrit. Sakat, si nga inada. Managdilaw kan managuyaw ka. Ha? Ay namiling, awan sirbi ti kinapintas mo nung babaybay amot dagiti anak mo. Isu asyak, okay lang ang makita nakapaulit-ulit dagiti kawas ko. Basta nadalos dagiti anak ko, kan maasikasok ida iti husto. Oh, apay ang naguling magkamatan dito yung suli, Mare. Ha? Kunak man o ipakita makabailam timang tungpakin ni Badet. Oh, Mat! Ay. Ay na, naguunag dagita nga anges mon. Kasla kaunag meten ti panagayat ko iti boyfriend ko. Ay. Pampanunutik lang amin dagiti na ibaga ni Badet kanya kay itay mare. Ha? Amirisa. Kasla husto dagiti na ibaga na. Anya? Pudno ti na ibaga ni Badet mare. Nga awan serbi ti kinapintas, numabaybay anti anak. Gapo iti arapaap ko apumintas iti kastaunay. Nalipatak dagiti anak ko. Jak ida maasikaso iti husto. Pintasak apintas. Ngam isoda. Pasig adaan ti kawasda. Ken pudno ti kuna ni Badet. Nga aglaylay-lay ti bado da iti abaga da. Ay, si kaman gamin. Tunggal agorder ka iti Lazada. Pasig mat akawas mo. Wano saan, pagpapintas mo, di mo mat may gatangan, nagiti ubing mo. Italangan ang miris mo, bakit? Ha? Siguro, no saan pa'y ana ibaga ni Badet kan kadayta. Ay, talaga di mo pa'y amaw. Uray siya nga asawam. Kasta mo ti madlaw ko kun ka. No agkawas ka, kurang langan kat use intro ti pamayam. Gapot ti kayat mo, kat kanayon abaraw. Dagiti nga anak mo, di mo pa idamay gatangan. Uray maminsan la ko ma. Lakay. Ni Badet nga oyawam. Uray ulit-ulitan na dagiti kawas na. Angam na dalos akitaan.
Pati dagiti anak na, nagdadalos da. Sana kasken ka. Mabaybay am dagiti anak mo, basta laki di agpapintas ka. No di ka agbibisin Anya? Bueno papagayam, gitan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Jane! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Lucky Jane! Mine, anya nga iti reply ni Manang mo. Aguray mat ananang, tarip-replyak pa iti textmate ko. Una man pa'y laeng akatchat ni Manang mo. Tanay, agawid nan dito'y Pilipinas. Bayang pa'y laeng dito akati text mo. Ni Nanang mo, sumroman ang ti kina-KG nan. Sung bata mon ni Manang mo daytan. Hello, Manang Ethel. Oh, ada kami dito'y airport. Hala, ada kayo ditan? Ay, Nanang, adada ka nun ni airport. Kat, kasano nga yan? O may da kayo sabtan dita airport? Saanen? Mabannog lang ni Nanang iti atidog a biyahe. Adda inarkilami avan. Urayan da kami laangan. Anya ka no? Sige, Manang. Urayan da kayon dito balay. Bye, Manang! Dinamag mo kumano kadwa na di asawa ng Amerikano. Ulit-ulitan nyo mo't. Imbaga na lang arudan akadwanan. Ay, maaramat ko matlaang ang dagiti nakalakas nga English ko. Oh, dagiti pasarabok kada kayo. Adda amin para kada kayo. Di kay madanagan. O, Mini, iwaras mo dagito'y chocolates. Wen, Manang? Ethel. Nanang, adamot pasarabok kan ka. Sana ka interesado iti pasarabaw. Saan ka nga interesado? Kat no, daginatang ko abang bangluparakan ka. Kanjay ibagbagam akulay iti buok mo. Ayan na di asawam nga Amerikanaw. Ni Phil. Adda pa'y laang ijerwar. Katkatungtungan na ni Bayaw Ruel. Ay, agtungtong kami man. Are you Americano? Huh? Americano? English. Oh, yeah. I speak English. Me too. Speak English. Minay! Adang, dito'y kusina, Nanang. Tultulungak ni Manang Ethel nga agluto. Kwa. Yawatan nakman iti paypay dito. Itanay agkalimduosan nakmatan. Apay ayang amin, Nanang. Pudutin nakgamin. Naging lisak lang iti namin doa. Agkaling ita nakmatan. Trying hard kayo mat ngamin nga aging lis. Yalahan nak iti danom, darasam. Makain inom kayo pa yan, Nanang. Bayan nyo lang ano marigatan kayo. Nanya marigatan ngay bagbagam. Kabalak ti aging lays. Uray man agmalmalam kami nga gis istorya iti English. Ay, anyamat tan. Saan matla maibusan ti tao dito balayon? Umay da nga rod mat makisarabo kini Manang mo Ethel. Agrigat ti aginaw. Sapay naglanip dagiti pinggan. Imayak ta nagpartigayam ni Manang mo iti baka. Baka kan baboy tinaparte, Uncle. Ay na, may samot amin abo maranggayon. Kahit anyangay. Kakabagyan na kumaamot ti umay. Mine. Adda ka di pa yung chocolate. Ikanak manuray may salaing taramanak mamat imported a chocolate. Awanan, Uncle. Kukwak langan ginatda. Nagadumat ti dimawat ngamin. Nagbit na ibusain. Anyangay tinabatay. Dagijay dilata. Ikanak man nga ron, taimbagla pasarabok kini antem no agawidat. Tapno dinak kusilapan. Sige, mabit lang tayo nakmangala. Ay, ayan na ngay gayam tay Amerikano abayaw mao. Atay jay suli. Agbay may isa. Nay,
Apay ngay Mike. Kabutang damat nga asit gan. Kasanda nga amo ti aging lis. Sa bagay, uray siya. Jak mo't makasao iti Ingles, kaya't kukumakait aka istorya. Kat asit ganyan aangkan. Ay, jak kayat. Nariga tayo ti agdaringungaw. Nakaturugak. Itata nakaringak, ado pa'y lang titatao dito'y balay. Paggapgapon da kito'y. Kat, dagiti kaarubam dagita nanang. Aguray man ta inak ibaga analpasan ti partay. Anyamot dagiti kakaaruban aya. Nangandala nga rodan, nangisupot da payan iti inyawid da. Saan da pa'y laang nga agaway? Ay, inak man ungtan dagiti kakaaruba. Ay, di dala mabain. Rinugitan da payan dagiti arubayan. Ang mga no intaray da payan dagiti nangingina amasetas kaw. Bay amlaang kadiida nanang. Italaang mat amapasamak da ito. Ayan na nga di asawam nga Amerikanaw. Nanang, feel tinagan na. Saan Amerikano? Misumat lang nga isaw. Nananay. Apay nga itaadamot ija igid ang nakatugaw ngagmay maysa. Jakpay lamasango nga asikasuan tani. Ado pay laang dagiti bisita. Ay kababain, ang mga no ibagana nga isnabon tayaw. Ne, papanam ngay nanang. Ay indakad kadwaan, kaasi mo. Napananday ito'y amini ay Itay pa'y nga ay ayabak ta ikan na kuma itinalamis adanom. Manang, Si kamot gayam day tadaryaw. Nasaya at mo ta nakaumay ka. nadamag ko lang kadagiti kaaruba da ito'y. Madamak ngagmulmula iti karabasa, idi nakitak nga da nakasupot nga iga daw, nga inyawid da. Kat imaya kun adagaws. Nagado ti bisita. Adan sapay lagsang pag. Nakitak med nga ginistorya kayo iti manugang mo nga Amerikanaw. Anya nga iti pag-istoryaan niya, tamayat mat ti kakatawaan nyo adwa. Nakita nga kinkin natawa kami. Itakla nga namo na nalaing kagam nga agsaw iti Ingles manang. Jak agsasao daryaw. Nga mas daawak ta katawa mo't akatawa. Anya, saan ka nga agsasaw? Saan ang katkatawa laeng? Ay birbiro ko nga ron ni Minay. Taagpayawa tak iti danom. Taagkalimduo sa nakmanan. Nunapnapan ang tumot day jay nga ubeng. Nakitak ba't iti ruar nga da kasarsarita na alalakay? Anya ka day ta nga ubingan. 15 anyos pa'y laang titawon na. Ay nga makididay taon. Imunegak laeng, taumayak mang isupot iti karni ti baka. Ada ka di pa'y nabati asaka na manang. Ang rekman akal daw. Taimbag lang nga igup-igupek, tapno ada pamigsak nga agmula. Kasjay mo't gayam ti panagsao iti English. Pisilim laang ti akong sa kaagsao Inglesan. Ramidak man. Hey yo! How are you? Nagmayat. Nanang, anya ker aramidom? Si kamot gayam minay. Pisilimot day taagong mo sa kaagsaw. Anya ngay day ta. Ewan. Ay, ngap, dinakdildilawan si kaminay. Oy, nagkunakan ka makidate kan kat nagubingan ka pa'y laang, ha? Ha? Makininaram kan? Di mo to pa'y malabaan ti badom. Siyak pa'y lang ti manglablaba iti badom. Ay na, binisita naklaang ni Ryan dito balay. Isuje ka textmate ko. Ay awan bibiyang ko no sino day ta lalaki. Ninanang mat. Yaw awan naman ang ti saritaanin. Kat no nakita kang agsasaw, sa mo pisil-pisilan day tagong mo. Agprak-praktisak nga round. Trying hard ka, nanang. Nay, payagatawa anak, ay nagloko kan nga ubeng. Dariaw. Oh, apay manang. Imayak do ti bangkag mo, ta umayak man dumawat itinateng amulam.
Nauma ako nga sidsida itilit sound. Abay, adu pa'y aya tinabatay. Ay na, nagadaw. Napunno di ref iji balay. Kaya't kukumatyag sida iti dinengdang. Saan ka di akayat di manugang mga Amerikano tiyag sida iti karne? Saan namot ka no akayat? Patatas mo kan burger ti kayaan na. Kasday da talaga nga, main. Kanan na jay buo ang dakkel apit siya. Hay, ijak man la kabaulan ti mangan iti kasjay. Foreigner da nga rod. Birukan ti bagik ti buggoong daryaw. Gagangay sa tabuggoong ti agtartaray iti orat kaw. Ay, ingka nga rudan agpuros iti kayat mo anatag. Nagmayatan ti mga ano dinengdeng ti sidaan. Ay, uray kasto nga inaldaw ti sidaak, jak mauma. Ay, nananang. Am. Unay matdaytan apan nangan mo. Apay ay anak kaw, nagmayat ti agkamot amakan. Ado ti makan ikaw. Agkam-kamit ka lang aruden. Nakangato pa'y laang day tamay sa asakam. Kastuyak mo't asigo damang mangan ka. Makita na ka ni Phil. Kat kastuyak nga road. Ipalawag ko inton madamdamakan ko na iti Ingles. No apay akastuyak amangan. Wen, taadda ka no kayat na nga ibagakin ka. Anya nga igata. Igat mangan ka pa Agsarita kayon to inton madamdamang. Manang, ayan ni Nanang. Kasarsarita na ni Phil. Ay sus, napalaban manan iti Ingles ti Nanang no kasta. Damagan sa ni Phil kankwana no kayat na ti agpasyar iji Amerika. Kaya't naayamot. Saan na kayat? Manang, agkakapsot ni Nanang no awan buggoong asidaon na. Kat no dinengdeng ti biyag na. I am beautiful. I know that. Naawatan na ti English ko Aguray ka man tapisilak to'y agong kaw. Tapno mas maawatan na. What are you doing? I can cook dinengdeng puryaw. Dining? What is that? Daotong and tarong in water and bugaong. Boil and that is dinengdeng. Oh, you don't have to praise your nose. I can understand you. I am beautiful. Oh, I believe you. I am Naipugsok matan di pustiso kon. Ayan, What's the matter? may pustisaw. It's gone. Yes, gone. It's gone. You have no teeth? Oh, what happened? Ay, naipugsok nga ron, damagang pailaing na. Inugasam na ito'y pustisok, Pinay. Wun. Anya lakit din ni Nanangan ayata. Ungat nga ungat. Nanang, di na magkadikan ka ni Phil no kayat mo ti agpasyar iji Amerika? Ada bugong ijay. O taong kas kada bulong ti marunggay amadengdang. At damat manmano, nakaro ti ice no ijay, nanang. Dito ito, pa'y kadyak agdigos iti makabulan ti naglambayn. Daytanto kiti adda ice nan, ni Nanangan aya. Apay, masapol nga ibagam dayta, kababain. Umay kaagpasyaran tamakitam dagiti apukom akarupropan ni Phil. Wala Nanang, mapan ka nagpasyar. Tapno nawaya ka makisinarak iti dayta akatiksbait mo. Tayton agawidak. At danton asawam kasjay. Ni Nanangan aya. Advance launay ti panunot na. Diyak kaya ti mapan iji Amerika anak kaw. Kasanon ngay dagiti tarakan ko amanog, pato, kas kada baboy. Lupumanawak ti tay. Asino ti mang sibog kadagiti masitas kaw. Kat nagsadot mat ni mining agsibog. Taday tala makiti texter aramiden na. Syok man ti nakita nan. Kan may sa. Ay, diyak kaya ti mapan. Tamarigata nak nga aging lays. Ay, agkalinduo sanak. Diyak maawatan ti riknak. Ay,
Aminag, trying hardak iti English. Anya lakit din ni nanang ko anya. Sige, maawatan ka. Pauitan kan tulat tangaruden iti dolyar mo. Uray siyak mat amanang, pauitan nakmat ay iti dolyar. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.